Pemirsa, wenten plekutus pasien terkonfirmasi COVID-19 sani kerawat sampun kejantenang kena. Ring rahina anggara tanggal 1 September sani sampun lintang. Pasien kena puniki luwere pasien sani isolasi mandiri ring hotel Jimbarwana. Miwah tigang diri sani kerawat ring ruang isolasi RSU Negara. Pelepasan pasien sembuh kemargiang ring hotel Jimbarwana oleh jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sanes pisanan pindah ke kabid pencegahan dan pengendalian penyakit Dr. I Gusti Agung Putu Arisante. Arisante mausang saking kuentenan 15 pasien sembuh inucap telulas pindah ke krama KTP Jembrana taler kali diri krama Jembrana dados auditor. Anut saking pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima sani kemedalang Kementerian Kesehatan pasien tanpa bergejala sidang laksanayang perawatan miwah isolasi ring jero suang-suang nanging tetap kaslehin oleh tim medis. Gugus tugas Jembrana ngambil putusan antuk karantina terpusat. Isolasi hotel kelaksanayang sangkaning daya tampung RSU Negara sampun penuh sadurung wenten pawohan bed isolasi kalih likur buah. Duaning isolasi kemargiang ring hotel penanganan pasien Raja Kelaksanayang sekali terapi obat miwah ngicenin multivitamin. Rau mangkin wenten kutus pasien terkonfirmasi saneng Kelaksanayang isolasi ring hotel. Wenten kalidase pasien terkonfirmasi sanek kantun ngemargiang isolasi mandiri ring jero suang-suang. Kerencanayang ipun pacang kapindah ke RSU Negara. Mawahnya nih kapasitas bed taler wenten pasien sembuh sane kabudalang menados RSU Negara madwe data tampung antuk ngerawat pasien terkonfirmasi sane tiosan. Tios kesembuhan pasien terkonfirmasi sane nglaksana yang isolasi ring hotel, tigang pasien ring RSU Negara budal sesampun kejantenang kenak. Kanan inucap kebalsang langsung ke kabid pelayanan medis Dr. IGD Ambara Putra. Anutin wilangan kumulatif terkonfirmasi ring Jembrana wenten status di mandiri raris pasien sembuh wenten siada sepitu diri miwah wenten kalih kasus kematian. Surya